Izuzetno mi je zadovoljstvo i moram da kažem da sam neverovatno uživala danas u Palati Nauke, zadužbini gospodina Miodraga Kostića. Prvo, jedan fantastičan čin da ostavite svojoj zemlji nešto što će uticati na obrazovanje novih generacija, ali i postojećih generacija. Za one koji vole nauku, za one koji interesuje nauka, za one koji interesuje svet oko njih, apsolutno morate da dođete ovde. Na fantastičan, interaktivan, modern način približava se nauka i najmlađima, ali i najstarijima. Znači, nema ograničenja u godinama, nema ograničenja u oblastima u kojima ste stručni ili niste stručni, samo dođite da vidite i da zajedno sa fantastičnim timom ove Palate Nauke saznate nešto novo.